Olá, meu nome é Jeremias e eu sou estudante de Luxemburgo. Eu sou ativo na igreja também. E eu queria convidar toda a gente a participar no próximo JMJ. O JMJ é a Jornada Mundial da Juventude. É o mais grande encontro de jovens no mundo inteiro. E essa vez vai ser em Lisboa. Mas o que é o JMJ? So I think one of the most beautiful things about the World Youth Day I participated in Krakow some years ago is to see all those people gathered together, lots and lots of people, all for one reason, which in the end is faith. And I went there, I didn't know anyone in the end, and I came back with a lot of new friends from all over the world, and those friendships are always the best, the most profound ones, and they contribute to strengthen also the relationship with God our Father, and that's an experience you never forget in your life. As marcações são abertas. Não hesites a clicar sobre o nosso link na descrição. Se tens perguntas, pode ir no nosso site luxiuf.elu. Ich freue mich auf das Treffen, wo Millionen von Jonkelei zusammenkommen. Wo zusammen gefeiert, getanzt, gebiert, geschwärzt wird. Wo neue Freundschaften entstehen. Auf wen erfahren kann, wen den Herr ist. Auf wen Jesus Christus ist. Den Höchstpunkt wird Sinn von der Propst kommt zum Schluss auf Lissabon. Ich invitiere euch los schon alle gut für mitzumachen. Luxemburgo goes Lisboa.